Ka Waikarwi Sports Club and Social Organization haka arpniotrik ubenai nailor arjab san kalayo ban penlong yaka 17 prize money knockout football tournament arjar opsan kejongka haka ni gasngi pli perda haka program kabalengkot lawan ban yishimenta da uma streamly nongjob suchen ubalong upresiden ka KSU East Jaintia Hills District kum ukongsan Uma Quilnis S. Suchiang u General Secretary ka KSU East Jaintia Hills District bat ubalong ru u sembot kongsan hakane ka program u Dr. Kim Lamurong bat kiwe de ki nongsha khot ngobha shakane ka program yakane ka program la penyai dau penlum langso bat yaka word of thanks layo na uker lang tlang u President ka KSU East Jaintia Hills District habayo ban ay ka jingkren hakane ka sngi uong baga kam yele kai football menta kamlong kabadu nong ladangila bantre shitom kum menchwa namar menta kala kamper kinoy le kai football menta kila ru ban krishan yakaying kasem kejongki da kabaki 3 minute hakani ka kam football yakani ka tournament la penlong hat kia west bat ki team ki bele kai menta ka sngi ki kenthop yakakor suchen batau FT bat ka sutnga po chnong SC hakaba ka suchen batau FT kalayo banthep san gol katba ka sutnga po chnong SC pat kalayo banthep shi gol Power jisang ucap saya nublai wa ewa chau penmena ya gani ga kajing pli perda ya gani turnamen yang khatnya Waikarwi Sport Club thai jublai kamtam yo pelaju ya ga mensum senam hapo gani medan ewa blai kerat uperu dau ya gani medan kamjo ya gani pelai yang ga Waikarwi Sport ya ga nong pelai yang ga Waikarwi Sport Club penmena ni porwa ya gani kajing pli perda ni ga singi dawai noi ga wa ewo black rap emlang chiruk ba niga ka tournament committee orang yi play ado wo poi kada singi chokor play emlang chiruk ni to play Organization and Sport Club kawadi yu pelai baik pelanti kaduk kanyau tadi kisnem hawa dayo seki ya gani gelempung keleke kawetam hapo katai East Jaintia District yawi ini por klan de Islam ikble la ya jawari cimenta hapo ojing pelayong Waikarwi Sport Club siamu ibi wa klan de kentai yang jing terwa yang Waikarwi Sport Club sepi dawan bi wo cimentawi dan yang senang lang bi yang ni sport club na minta kajing temu yang ki hari kamu bah. Ini por ngatarai bodoh kelam si pun ingin rai nagliang yang berupilnya sedek kelamu dek mai kamu kajing to wa kajing ma pengkrotam apa ikon guru yang distrik yang i kamtam ya kajai guru yang i ngamlem kenten dia kelama rai upasya dekat tu kali dan hi kenten haji itu kamtam hagal yang ke football kita penman kami turnamen wa kajing penman yang pi ya ke turnamen wanra bila ya kon guru sakim lang salang ngai le lang bagi turnamen pi ucem simun ki kena guru ukup ki kata
ke jinglong obha yang ki khamtam ha ke jinglai yang ki kami kon guru yang ke guru yang ni par kam jole sinyawe kuble khamtam ya ginong pulai ha ki bentau per yang ke distrik yang ni khamtam ha ki iski dayo le cipon ki kamsi kamroi ki wem hapo ke thai yang ni ane hapo ke jala yang ni lengba ke jingmi yang ni sport club kiwam hapo ke brinyo trip yang ni dayo sekali le chennai le wa ki kon guru yang ni tapi le agate timlang kalang but nini jikamat yung ti le wa cipon kon guru yang ni do em ni agate ke benta o fer kamtam hai kam gi le ki yung ki ngai ni por sa kumen le wa ewa kini nuksa yang gini gisnong iwo peman ya kam gini turmen yo ulai ko sodong hawro giliang hamtam hawro gisnong tentu le wa hamtam gisnong wem hapo katang yang iwo bot gini nuksa hamtam peman ya kam gini ki jingle ke penau kring nge kon peru yang pajak peru yang i hapo jela yang i tegene por ngasnya obat penpau ya kajing siang kamtam ya ginong penjat jaman kajing lekai kamtam ya kawai kerwi sport club ginong dikam nongka bat agane por ngasnya ban pintu kamtam ya kirang lekai gibadon baro arli na gabatau kursusen bat kumju na sunga pochnong nangit ba pinai kata jing lekai nong di ba itnatam kamtam hagane kajing li perda ya agane lumpung gabakhat niu jong kawai kerwi sport club pada keju upor ngakua ban pesat kamtam yang bigi peliar kiban yekun lene kiban nikmat na buta gajai kuri ujongi ken mau wadu jingkermen nangai kring ya ikun samla cai kami lekai wadu jingkermen ngatong piwa ke kami lekai benta kalau ngawai ni kam kalau kam jam abinyo galat ban kamai gaji abinyo ban yarap dem ya ga ing gasem ke jampi hagi por mencuba ke kami lekai kam dolong ke kam kebala ban kamai nang mentau we puliar ndrai menta ngalong piba ke kami lekai galong cibenta ke kam pin yolat ban kamai pin wanra ya ke jingai jingrap ya galonging ke jompi bat ke benungkong tam ba ke kami lekai ke di ke ba pin hal ban yo ban mat ya ke jingkoi jingkia wa pekatam ha ke jingyak denti jompi hangne sabate bat kamtam ngai tentui bigi peliar kum gi peliar jong ajai kri ujongi yende bandu jingre man lat wala da ngilong kita ke badit pai hapo ke India re ngan pun ke mau bi ke wai ke tiang nang te na po ke ba Europe kata ke ga Iceland hapo ke Iceland gidon tang lai saulak gidon song snong adu menta gidon kumba saulak tam ngan itu ibi haga por ba Iceland ke qualify haga telupung gile kai be tam hapo de ba Europe kata ke European Cup hawar jakan riu kani gari gede gawa kari ke baluna tam yang jong snong adon tang saulak tam ni ke gari ni don haru arpeu lak tam re nganong bi ke mensin terang jong girang lekai hak tu hori hawa kilala ban qualify hadu ba kilala ban poi sa quarter final jong garam 16 ha ga European Cup da ba film ya gari England ga baklan portam kabadon dagi peulak kinong jong snong kani gede ke nuksa ko batam yang ikum kajai prioritas ngimde ban setting ngai gede ngide bandon kata mesin ele ke mesin games kam halang naurin bat ke mesin rejing teli hapdeng kajai penriu nang mengila ban kiulang kuma kiulang kiwe pat kajai penriu kawai hap ban teti kenapa ke football i kede kawai kam ke bahangi hap yale daga bor jabeng bat daga bormen kamtam ke football ihapan yekun daga bor jabeng kenang bangila ban power te pada haju por ngagan tu ya di parathai mi dongi kamtam ikun samla jong gajai jongi siapa ban isi menta haga kami lekai ba nedu ndang rit ihapan dikai ya ki himen ki para jongi ki kun ti jongi bagi rung haga kami lekai namar ga kami lekai kede ga we ne ki kam ga ba kebala bermanra ya ke jinglong jong pun samla hagi mangsalang bat kumju hag mai gaji kumbalong benta ngide ban kemau ba kumbangau menne ba kenu
kajai baru kebayi teli kedai kajai baru badan jinggermen bat keno kajai baru kapom dia teli kadon hapding ngajing apa je pra kata kajai baru kabadan hapding kajing jangai te tanagi kenten saisen ngakit pop tiruang ya kawai kerbi sport club pagadangla mansengri kamba ya kecenong dekat west batkum ju ya kata izan dia jangi ora away pangangi lembang di Lampung ba gino ki player gino ginong chong ibom yolat bandek pet football hapo nomba isilong hapo gohati hagi jeka jongri India hangne ki pranong chong gila bansaki kamtam ki riurongba ki badan hapo kathan jongi ki kamtam ki rongba bariu ki bom football ju ban le sejengai kamtam ki dingde bat kami kapan Menurut gila ban seki hangne hamadan dekat west nama hangne gila ban yoi ya ki player ki badon ki bawan nilai kai nagawi tuan ki ri jong ke partai batkum ju ki player ki badon hapo ke India na sebar jong ke brim nyodrep te season ngaki pok kriang ya kene Lampung kepala biak da gawai Cruise Sport Club ai obre try kanon unang don rungkat bat kinong kitam jong gawai Cruise Sport Club kenang ba kinang la ban tundelun ya Wawang wapi kam kilo kit kam yang ketiga sport club kajing itu li iwi kenang wa ke sport yang pi uman kau ku seberang kamong depram cikin tu yang wasakiat wa ketiga ke sport club yang ketiga man kau wi ke sport club kau paunam kau pemain ke Lampung ni lagi football kau kau pau ke distrik yang ni kam sport club học man ni kini ka Lampung ni lagi sniau thoi kami ya ka jingrap bat kam ju la untuk adu ka jingrap kawan ko buk share la ya ka konro QM ka sap ka talan hapo ka district yang ni ki wo isimenta ha kini ka jingrap ke football lo di punyo ya ka sap ka talan ko ni ya ka sap ko apply di Kerpang ka distrik ini untuk ke distrik Kebrang Sadin hai kam le sport andre ke distrik ban ko paunam hai jing to hai kam sport nei ka susu ko wong wa yo le si hai kini ka jing le ki o ka te pakit nagari nga batao kursusen persya ya ka setengah po school ka jing le ki Unjuk ki tim moro ar ki job andre kawi job Andre kani ka jingram nani ka jinjob yang ini itu kiwa job le amto siang kru kiwa ram le amto siang kian na siang po andre bo piuro ar UMB kata ka mesim le ki to dium na mutho si yano andre ka jingle ki yang pi kunyu kata ka spirit ka mesim jingle ki yang pi yo pu sikamat kamjo kamong tene da tam sile nonga siang siwang ini klem kam da organization the KSU is jangan secret siau dia wong wah gini kesini ke wim kata betul kam tam po ka district yang ini yo sekian kon gro yang pi yang ke district dongok ni ha ki kenja ki wasi kau ponam tam ha gini ka juk ka wim ate betul roi ka jinsi to drugs wo yo pungop ya ki kon gro ki yang pi ada ka jingam kam kini ki sport dileke ngayo wai kon gro Malaysia mentah ki sport, menginterasi kam sport, melin kita di kam siang ki, jepeng ki jeng jepang kanan ki, wah ki, ya kata ka jeng kemen, lene ulat ki melin ki, dia ki si urok. Negerian yang ini kami sila jup thai ki ni upel upek nyor, dia ka jeng roy, jong drop apa ka siang ni, te ngam ko pun ukram pun kiten, wa kani ka sport club, ulai ka sejemat, uman ka sport club ko yo nong haga jing peleki kam ju le ka kabu yai kon gro yo ka sing yo pinyo yo ka sat katan yo pi do ni kiten khuble sibon khuble se jan no ubai ko na la da ye yu ku haga ni ga lain kam tam football ame khaja kan arbe ong de iman kina bi le na yu chuba iman boro na makat ile da emi ya tam sen wa kwa le bol gaman go ko la da bi ti sekmat man go professional da la da em ga jing la ki job perem das na to
dalam MV job di rem dem dalam MV jing rem le mau ngausi bah dalam MV jing rem teman imtip i kamnu pun improve i sekmat lomba jing rem i waktu i kamnu improve sekmat te haju por kam tam ni ngau man go game dan man gedi man go tournament go he bah te dapoi si fair yu player teman go competition bah lomba ni competition ngai game mo jan go ki bai ba yong i ne ki yut yong i dan dang yo bo chu chu i kam lu kre minot sakmat yo ye ki yu le te chu chu ki le yo ye ki yu lai sakmat chaprang kam kita ki player wa cara te kam te hi uplam bon le arho hi ba chang por te ar pu yi bai uplam le te bang pu yo em te kam te khub le ji bon ya ka sport pro hay kam sebut ni kam si umiu len kam tam lengop kena rum i hau drop ndre de jing yu em gini gi invite you em lam gini bobon ndre pin yu pi em gi ta gum sin wo kan chan wo yele ndre tibi ko sport dan hi wo yi wo penu jai e kam si nem ha dara sport em ngo da de i hi ki knro ki wa he ti ko mon wo kan chan ye kam gini ndre wa ki knro hi wadang khai dang yo yu in si wo penu por ha sport dewa dang ba sport dang yi gi dang ba ni kemadan dang yi gi mi nang ini sa district dan district sa state level ha sa national level kam tam ga tia naman go wi bitnong udah yu udah sai go yu wi go he kunro le kam tam udah dat go yu le ki go ICL le man go ka din sarong ya ka untuk dan bitnong tia andre ya ka district hi wa ga jilah hi boro lebih de umpa kunrong ba wi te do ni ku be chubun